Nidakonyita ogeni muroito wa Muthingi TV gakihoka ati ni wagetinda oro wega muthenya wa umuthi mweri ni tariki 22 mweri wa 11 mweri uria ugekoretwo na mbura nene mbura iria irakirikana ni mbura ya Elnino. Elnino ni koretwo igituthura ndereti nene guku bururi-ini amu ni ndereti ya kigina kia Elnino kuria muthenya wa umuthi tuonire munini wa president Rigathi Gachagua akiuga ati we ni ahahuritwo muno ni magavana aria maugite tumetereire gicunje kana kigina kuma kuri thirikari nene ya bururi. We Rigathi Gachagua augite ati magavana maya mafati gukorwo makihuthira kigina gia county niguo guthaitira mioyo. Riu kiuria kinene kiria tena kio muthenya wa umuthi angikorwo kigina kia mbura cia Elnino ni kiigitwo kando mbura ino itanaura riu giku riboti iyo na ingĩ nyingĩ nicio tukuharĩirie gũkũ kwa Muthingi TV na mbere ndaya twambe twamũkĩre matemo ma mohoro. Mamwe ma maria tukuharĩrĩirie ni ati baratha ya magavana gũkũ bũrũri-inĩ gũthing'ĩrĩria ati matiamũkĩrĩte kĩgĩna gĩa kũrũa na mĩiyũro ya mbura ya Elnino, gũkũ munini wa president Rigathi wa Gachagua akĩendekithia mahũthĩre kĩgĩna kĩrĩa maheagwo gĩa county. Mũhũri biacara Njeri ũrĩa wĩrĩkanĩte gũkorwo mwene maguta marĩa maragũmĩrwo nĩ cira waga gwĩkinya mĩtĩ ya hinya ya mahũthĩro gũkũ bũrũri-inĩ. The indigents, the people who cannot pay, will be paid for by the government of Kenya. Nake mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kwĩrĩra Kenya nĩ megũcoka kwamũkĩra ũrigitani ũtarĩ marĩhi kwambĩrĩria mwaka ũkĩte. Minister wa mathako Ababu na Mwamba gũtetera mũbango wa Talanta Hela bunge-inĩ ya gĩbũrũri. Gaikara ngĩkũririkanagia ati mohoro maya maitu maramemerekio imwe kwa imwe nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV, niĩ mũtabania waku Geto Wairimu wa Kimani. Na tũkĩambĩrĩria nĩ ati mĩtino ĩrĩa ĩrehagwo nĩ mĩiyũro ya maĩ ndĩgũthiraga yatĩra amu a Kenya a makiri maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makoretwo makĩhutio nĩ mbura ĩno ya Elnino na gĩkĩro kĩnene gũkũ mĩciĩ yao ĩgĩkuo nĩ maĩ. Gana munini wa president Gachagua augĩte ati we gũtirĩ mwĩhoko akoretwo akĩheana kũrĩ thirikari cia county amu megũbatiĩ gũkorwo o makĩhũthĩra kĩgĩna gĩa county gũthaitĩra mĩoyo ya Akenya. Wambui niwe wĩna riboti ĩno ĩrĩa ĩratũhingũrĩra mohoro maitũ ma ũmũthĩ. Elnino ithiĩte na mbere gũthandana na gũcũngĩrĩria mwanangĩko. Thirikari cia matũra rĩu nĩciũrĩtie thirikari nene kũrekereria kĩgĩna gĩa gũthaitĩra mwanangĩko ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ mbura ino. Nataka watu wajitahadhari sana katika hizo sehemu hizo zote wakati huu wa mvua. Watu wasijaribu kuvuka maji wakifikiria kwamba wanajua kuogelea ama maji ni machache, kwa sababu huwezi kujua. No kũringana na munini wa president Rigathi wa Gachagua kũroneka hihi ta gũtarĩ na mwĩhoko wa kĩgĩna gĩkĩ. Ũũ nĩ thutha wake kũmũria makorwo makĩhũthĩra mbeca iria marĩ nacio budget-inĩ nĩguo gũteithia a Kenya. We did agree that the partners will look for funds, the national government will look for funds, and the county governments will mobilize resources within their budgetary provision to intervene in the respective counties. Ni ndeto yonekanĩte gũthiĩ mũgarũ na uge wake wa hau gabere kũrĩa augĩte atĩ thirikari hatirĩ nĩ kũheana mbeca cia Elnino na koguo mbeca iria mekũgayano iria ciumaga magoti-inĩ na maratanya ona thirikari cia county ciĩke o ũguo nĩguo kũgitĩra Kenya na njĩra ciothe. We did not agree anywhere that will give money to the counties for Elnino. So we want to make a clarification that whatever money the national government will apply will come from our end, from our part of the shareable revenue, and we expect the county governments also to look for resources within their allocation from the shareable revenue and from their own source revenue. Set aside funds for ourselves. Sisi hatujapata. Kama ziko njiani watatuambia zikifika. Tumeweka pesa zetu katika masuala ya dharura na hizo ndio tunatumia.
Kama kutakuwa na pesa zingine zikija, tutawaambia tu. Ni ndeto yonekete kunyururio ni gavana wa Mombasa Abdul Somad na kuria uge wake uronekire gukirira thirikari-ini ugondereru hari gukinyaniria uheani wa kihina kuri thirikari cia matura. Ikiwa kweli tunazingatia mambo ya uchumi samawati, ni lazima ugao wa county wakati wanaangalia ardhi wasiangalie Lamu ya kwa Lamu ni ndogo sana, lakini lazima wapige na hesabu ya kwa Lamu urefu wake haumaliziki katika ufuo peke yake, unaenda kilomita ngapi ambao kwamba Kenya inathamini ya kwa ile ni rasilimali ya Kenya. Maya mokiterere burayo nekete kurehe maruru mayo igithararia ginyagia mihango ya ukui oro hamwe na gucungiriria kinyamiyoro farafara-ini. Asubuhi ya leo tumeweza kushuhudia gari ambalo limebebwa na huu mto, ambalo ni gari la mmoja wetu hapa kwetu, na ni mto ambao umetesa watu wengi kwa miaka mingi, na ni mto ambao wale ambao wanakumbuka 2018 kuna ndugu mmoja ambaye alibebwa na huu mto, tukamchukua kule chini mto Thiba akiwa kwa gari lake Volvo, na juzi pameumia watu wengi na kuiga miturire ya athii hatikaini orodo mwe na kurehe guthamio kwa ikari ni mai ma kiguo. Kwamba serikali ingetusaidia sana tena kwa dharura, maana hii area yetu tunaangamia, watoto wetu wako hali mbaya, kila mahali kumeharibika, mashamba yetu yote yameenda na maji, watoto wote wanaumia na maji. Sai kwanza tunasikia kuna mamba, hatujui huyu mamba ako hapa ama uko upande gani. Handu-ini ha Muthingi TV ni njitagwo Wambui wa Maina. Kĩũria a Kenya marĩ na kĩono kĩmwe kĩgina gĩkĩ kĩa mbura ya Elnino gĩkũ. Na rĩu mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto muthenya wa ũmũthĩ nĩarugũrĩte labu njerũ ya microbiology mwena wa Syokimau arĩ itemi rĩa kũgacĩrithia motungata ma ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ. Ruto augire we na thirikari yake ya Kenya Kwanza nĩgũtiganĩra atĩ nĩanyitanĩra na thibitarĩ cia andũ kĩũmbe nĩguo gũtigĩrĩra nĩakinyithia ũrigitani kũrĩ a Kenya. Munene wa bũrũri ekumagarĩtio nĩ Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumicha hamwe aigi harĩ sekta ĩno ya ũgima wa mwĩrĩ. Mũtongoria wa bũrũri Dr. William Ruto muthenya wa ũmũthĩ nĩahingũrire labu ya microbiology mwena wa Syokimau kaunti-inĩ ya Machakos kũrĩa anyitirwo ũgeni nĩ Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumicha ũrĩa ũnyitĩte itemi rĩnene harĩ gũthondekwo kwa labu ĩyo ĩrĩa muoroto wayo nĩ kũgacĩrithia motungata ma ũrigitani. This institution is a critical cog in delivery of healthcare in this country. Universal healthcare is not one thing. It is not one facility. It is a symphony of many elements coming together efficiently and effectively. Ruto oigĩte atĩ labu ĩyo nĩ gũteithĩrĩria hanene harĩ kũhũra njeki motungata ma ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ hamwe na nja wa bũrũri, na kũrĩongereire atĩ watho rĩu nĩ ũgathĩkĩtwo kũrĩ mathibitarĩ marĩa matongoragio nĩ andũ kĩũmbe hamwe na makanitha kũingĩra mũtaratara-inĩ wa thirikari wa kũheana motungata makinyanĩru ma ũrigitani. The supply of health products and technologies is a key pillar towards the realization of UHC. Medicine is only important if it reaches people. Ruto oigĩte atĩ thirikari yake ĩna muoroto wa kũnina marĩhi ma insurance sector-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ nĩgetha Akenya mahote kwamũkĩra ũrigitani mũkinyanĩru matekũrĩhwo na teni, kũrĩa akenereire atongoria makanitha nĩ ũrĩa manyitĩte mbaru mũbango wake wa kinyanĩria motungata ma ũrigitani hatarĩ marĩhi. The partnership and collaboration will not only benefit the institutions, but it will also benefit our health provision ecosystem in its totality. Ruto oigĩte atĩ insurance ĩrĩrĩhagwo nĩ mũndũ ũrĩa wĩna ũhoti, nake mũkenya ũrĩa ũtarĩ na ũhoti arĩrĩhagĩrwo nĩ thirikari yake, akiuga atĩ rĩu thirikari yake nĩ ĩcirĩtie Wanjikũ wa gĩkĩro kĩa thĩ kuona muoroto wake nĩ gũkinyanĩria motungata ma ũrigitani kũrĩ Akenya. We are currently working with
KEMSA to make sure that technology becomes part of the equation and becomes an enabler of the delivery of service. And that is the reason why members of parliament passed the Digital Health Bill. Hadoine ha Muthingi TV ni echitagwo Ng'endo wa Njogu. Nayo thirikari nene riu ni irugurite mubango wa digital ogutwo mubango wa Mbeca wa gutambia mitambo ya digital kuri maabitha anene a icigo itiganite oro hamwe na afitha anene a county. Mwandiki mukaru ruhonge ni ruru rwa ugitiri Raymond Omolo ni athingireirie bata wa maabitha aya ukorwo na mitambo ino ya digital niguo magikorwo magithurima mihango yothe ya thirikari ya Kenya Kwanza hatari na ungumania. Akiaria na andiki a mohoro thutha wa kunyitanira hari shughuli cia utambia wa mitambo ya digital kuri maabitha a icigo itiganite goko bururi-ini cukuru-ini umwe wa thirikari mucini munene wa Nairobi, Omolo augite mitambo ino igutigira tabarĩra ciothe cia thirikari ya Kenya Kwanza ni ciakinyanirio kuhuthira mitambo ino ya kĩrĩu. As the State Department for Internal Security and National Administration and the Ministry of Interior and National Administration having a meeting with all the 8 regional commissioners and the 47 county commissioners. And what we are doing today is launching what we are calling Better. Oho, mwandiki mukaru uyu Omolo augite ati mubango uyu wa thirikari ya William Ruto ni wa mwanya makiria kuri maabitha aya a ward itiganite oro hamwe na athurimi a mihango ya uruti wira wa thirikari kuona ati marirutithagia mitambo ino gutigira utungata kuri muingi ni wakinyanira na njira itari na ungumania. On a daily basis, when we wake up, we have an idea of what has happened in each and every location in this country. Now, because of times and because of technology, it will be sad if we continue to do that in the traditional format in which it was done. It means that technology would have not benefited us, and also our knowledge would count for nothing. Imwe ya mihango ya thirikari iria igukorwo ikinyitanirithio na mibango uyu wa digital ni waki wa nyumba cia raithi, gutambia mborera kuri arimi aria mateyandikithitie oro hamwe na gutwarithia na mbere kampeni yake ya uhadi wa miti bilioni 15 na mangĩ maingĩ. It gives me immense pleasure that we have assembled here to continue on the journey that will not only empower and transform the national government administration, but the country as a whole. Through the National Government Coordination Act number 1 of 2013, the national government administration officers are tasked with coordinating national government functions at the county level. Na rĩu tũkĩingĩre kũrĩa kũrĩ Senate kũrĩa Minister wa Ũkuui na Bara Kipchumba Murkomen muthenya wa ũmũthĩ nĩ egwĩkinyĩte kũrĩ kamĩtĩ ya mbunge kũrĩa mwena wa Senate kũrĩa akorire agĩcokia ciũria ciĩgiĩ rũhonge rwake. Kipchumba Murkomen akorirwo akiuga atĩ nĩ gũkorwo gũgĩakwo tamina njerũ kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa JKIA nĩguo gũkorwo makĩrora agendi na njĩra ĩmwe njega na ta ũrĩa Bashia wa Wanjere aragĩthiĩ na mbere gũtũmenyithia. Kipchumba Murkomen nĩ eranĩire atĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ gũkorwo ĩgĩaka werũ barabara iria igũkorwo igĩthũkio nĩ mĩiyũro ya mbura cia Elnino. Minister wa Ũkuui na ũramati wa bara gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Kipchumba Murkomen ũmũthĩ nĩ agwĩkinyĩtie mbere ya gĩikaro gĩa Senate kũrĩa akorirwo agĩcokia ciũria igũrũ rĩgiĩ sekta ya ũkuui mũno kĩharo kĩa ndege kĩa JKIA kĩrĩa gĩkoretwo kĩrorereirio maitho mothe thutha wa gũkorwo na thĩna wa kũgia agendi nĩ ũndũ wa ũrĩhi wa magoti merũ na oho arĩrĩria waki werũ wa bara iria ithũkĩtio nĩ mĩiyũro ya maĩ kũrũmĩrĩra mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura. 2 minutes maximum. Okay, Mr. Speaker, first I want to thank kũrũmĩrĩra kwagagio kwa agendi nĩ maabitha a KRA. Murkomen augĩte mĩhango ya kwamũkĩra ageni na agendi kĩharo-inĩ kĩa JKIA nĩ mĩhango ĩkoragwo ĩkĩramatwo nĩ honge itiganĩte cia thirikari. Rĩu akiuga mũrigo wothe ndũbatiĩ kũigĩrĩrwo ministry yake kũrĩa akorirwo akĩranĩra gũkorwo na mũcemanio na anyiti itemi othe mũno Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kithure Kindiki nĩguo kũgacĩrithia ũtungata wao kũrĩ agendi. That gets to process
the experience, the customer experience that people are having at JKIA. But the work is cut out for me. But this is teamwork. That's why you see the negotiation we're having with development partners and so forth. There is hope. I see light at the end of the tunnel. Thutha wa gukorwo akirumiririo ciuria iguru rigi utungata wa agendi hamwe na gucukiria andu kundu kuraihu, Murkomen augete thirikari ni gukorwo igiaka njira ingi kana terminals ingi njeru niguo kweheria mathina mothe maria mari kiharo-ini giki. Oho akiranira ati thirikari ina mubango mweru wa gwaka weru kiharo kiu kia ndege giothe. Project nene ya thirikari ya Dagitari William Ruto. I want to repeat this from Senator Tabitha that the grand plans is to build a new terminal. And that is my focus. I am very, very clear in my mind. I'm very focused that in the next 3 years, we need to deliver brand new airport. That will be a signature project for this administration. Murkomen yarikirie na kuga kwina mubango wa gwaka weru mabaira mothe maria mathukitio ni miyuro ya mai kurumirira mbura nene iria ikoretwo ikiura. Riu akiuga waki ucio ugakorwo kiambia wona mbura ino nene yakorwo igikia. Had a meeting chaired by the Deputy President on response of Elnino, and the response is beyond just my ministry. Our ministry is just dealing with the infrastructure challenges. At the moment, there's very little we can do to continue construction of roads. We cannot attempt even to restore the road because the rains are not over yet. Is that we appointed Kenya to be the lead agency in terms of emergency response. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Bashia wa Wajere. Gatho cia mwanya muno Bashia wa Wajere na riu tuingire kaunti-ini ya Kiambu kuria itu ria Keha nirigomeire aikari a icigo cia Kihinga na Nduberi thutha wa gukora mwiri wa mutumia umwe uria worire muthi wa kiambiriria handu hakuhi na Gaburi. Mutumia uyu erikanite taritwa Anastasia Gathoni uria wina ukuru wa miaka 67 orire thutha wa andu a nyumba a gukorwo makimucaria wa kahinda kanene. Mutumia uyu onekanire ari na nguraro nyingi mwiri-ini wake. Majina mimi naitwa Alice Mulugi. Mama huyo tumekuta ameuawa ni mamangu. Sasa mimi tulikuwa tunamtafuta, mimi nitoka Karatina. Juzi ndio niliambiwa mamangu amepotea. Sasa jana nikafunga safari nikakuja huku. Hakuja huku nikakuta watu tayari wametoka kwenda kumtafuta. Sasa nikasema acha tu tulale, asubuhi ndio tuamke. Sasa asubuhi ndio tumeamkia, tumekuja sasa kutafuta mamangu. Tukiwa na watu wa kijiji, brothers, watu wote. Sasa tukafika pale kwa junction. Ndio tulikuwa tunagawanya. Sasa tukigawanya watu wengine wakateremka na sisi tukapanda hivi. Kufika pale tukasema acha tu tuingie hapo tutafute posters. Sasa tukaingia hapo na tukatoa posters. Hata tumestiki huko za kama mtu ameona huyo mama atuambie. Sasa tukaenda tukastiki hizo stickers hata tayari ziko huko. Sasa kufika pale tukasema sasa huku unaonekana kuko na kichaka, hata tu tuingie huku ndani tukichungulia. Sasa tunaingia tunachungulia, tunaanzia huko juu tunachungulia, tunatelemuka tunachungulia. Sasa tukatelemuka tukafika hapa chini hivi. Sasa ndio mimi tukaingia huku ndani. Na sasa sister yangu nao wakazunguka hivi na sisi sasa tunaingilia huko ndani. Sawa ndio naye wakazunguka hivi na hawa wa mama wengine. Sasa kufika pale aliona tu vitu kama hizi shopping bags. Akasema acha sasa nichungulie, niangalie nione nini. Sasa ndio amekuta mamangu hapo amelazwa hapo. Mamuligi alikuwa akienda kazi on Monday akapotelea kutoka Karonga hapa karibu Riara ndio alipotelea hapo. Anaonekana kama ameripiwa. Ni riboti yake hamakiria tukeho kati uthuthuria ni guthi na mbere na aria megũkuruhanio na njũragano ino makorwo makioro makinya make watho. Riboti iyo niyo ĩgũtũhe kamweke ga gũikiria no ndũgathi haraya amwe tũracoka na mangĩ maingĩ.
Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okaga utuku fiu na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tafarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Mwezi huu Loto inasherehekea 8 years of making millionaires. Piga nduru kwa sababu wewe ni mshindi wa 1 million. So nilianza kucheza Loto, naweza sema mwaka ikianza. So Saturday niko na call. Sasa wakanipatia news that ni mimi ati nimeshinda 1 million. So hata mimi nikustuka kwanza, ni vile marafiki wangu waliniambia wameona kwa TV yenyewe ni mimi. Na hivyo manze kufurahi tuna manduru. So kukua milionea kama ni hivyo overnight. Nashukuru. Hivi that's the feeling. Nimecheza kwa muda wa mwaka mmoja, sikuwa nashinda. Ndio nilikuwa nasikia wenzangu wakiendelea kushinda, ikanipea morali, nikaanza kucheza tena. Nimewekelea, then nikaepuka mshindi. So tuko na business na mom anauza manguo za ladies. So tunataka kuimprove your business yake. At least tumsaidie kuongeza stock, kuexpand kidogo. Na mimi plan yangu kwanza ni kuongeza accessories kwa sababu nafanya movies na accessories. So sasa ni kuongeza zile accessory stock niko nazo, niongeze zaidi ndio at least biashara imarike zaidi. Tutafungua supermarket. Yes, tutaita aje supermarket? Sipora supermarket. Zipi supermarket. So Kenya inazaambia wasi huku nje, keep the faith. Pia uiombe like inaweza kwa Mungu amesema pia wewe ni tani yako. Lakini waendelee tu kucheza. Hiyo tu kuekelea hiyo 50 bob in a period of time haujui nyota yako itaonekana lini. Mbaye kwa Loto ni kuobu kweli. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Changamka cheza Loto. Gatho cia mwanya muno ni guthii na mbere gwikara guko Muthingi TV nitwacokereria na riu ekinai aria marakorirwo magitharikira afitha umwe wa borithi kaunti-ini ya Siaya agitwara maratathi ma KCSE riu ni makorirwo magikio ngono ni maafitha a borithi thutha wa aikari a guku Siaya gukorwo makinyitanira na afitha aya na kuga kuria akwirwo aya marakoretwo makihitha. Jerry wa Ndungu niwe wina ripoti ino. Ekwirwo eri a wikinai ni mahuritwo rithathi na kuragwo rucini rwa umuthi ni maafitha a borithi aria mamahithukire kuria marehithite itura-ini ria Hawangi Alengo ya ithwiro. We have had an intelligence-led operation since that incident happened on Monday. So these officers have been busy combing the area, and today they had a breakthrough of 2 of the assailants who engaged police officers, but they were neutralized. Ekwirwo aya merikanite gukorwo amwe aria marakorirwo makihithukira na kuraga afitha umwe wa borithi uria warugamagirira igerio mwena wa Alengo kaunti-ini ya Siaya na kuria afitha aya mahonokirie mishinga iri iria ireiyitwo. One was arrested, and we want to thank members of the public who have been assisting us in this operation by sharing information. Kuringana na honge cia ugitiri kaunti-ini ino matongoretio ni munini wa commissioner Robert Ngetich, komanda wa borithi Kiluto Kimayo,
Maugite firigisheni ino ikinyanirio ni honge ya unyitaniri ari hamwe na rwa ugashiru. So tangu siku hiyo hatujalala, tumefuatilia. It was anyway an intelligence-led operation which led us even to our neighboring county of Busia. Kimayugite ati kurumirira uteithio wa aikari ni mahotire kumenya shikaro cia ekwirwaya na mathie na thutha wa gwikinyia kuu mabire gutungwo na thirikari ya kinaya ya makigeria gwithara. So our officers waka hiyo mlango wakitaka wafunguliwe, but instead of them opening the door waka shoot from inside. So our officers took cover na waka respond to that shooting. Eventually 2 suspects were neutralized. Maya magithiaga na mbere kureira nduthukanio na mishiga mwena wa Igembe kaunti-ini ya Embu na kuria mwikuiro umwe wa wici na muriithi umwe atigetwo atari na ng'ombe ciake, aikari makiuria thirikari moe makinya ma watho. Kama usiku ng'ombe ilisukuliwa na mtoto akauawa mmoja na ile watu wa Samburu wakauawa wawili na itambulisho inaonekana ni Samburu, na wanasema panaasa tukaratasi hapa wanasema ng'ombe sio ya Wameru, ng'ombe ni yao. Tunauliza rais wetu na wakubwa wetu wote wakuja watuangalie maneno, sababu ng'ombe yetu imeisa na watu wetu wameisa. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Jerry wa Ndung'u. Na rĩu tume kũu Siaya tuingire kaunti-inĩ ya Embu kuria anake atano a ũkũrũ wa gatagatĩ nĩ mareketie gũikio ngono na gũkinyio harĩ mbere ya mũcirithania mũnene wa igoti rĩa Embu John Otieno magĩthitangĩrwo na ũici wa kĩahinya harĩ university nene ya Embu. Ekwĩrwo aya mathitangĩrwo thitango ingĩ nyingĩ hamwe na ũici wa thimũ makĩria ya 15 ĩrĩa ya nĩ makorirwo makĩregana na thitango ici cia ũici wa kĩahinya. Moremi, Moffat Kitonga, Dennis Moseti. Na kosa la wizi wa kimabafu kinyume cha sheria. 18 mwezi wa Oktoba mwezi uliopita masaa ya saa 5 pale University ya Embu ambayo iko jimbo la Embu, mkiwa mmejiami na vifaa kutu na vifaa ambazo ni kisu moja, kijiti na misumari. Mulimuibia yule Sharon Nyakio Gakwea simu yake ya rununu ambayo ni Oppo A15 ambayo ni ya thamani ya 15,500 na mkatuma zile pesa ambazo ni 990 kwa mkatuma kwa namba ya simu ambayo ni 0711 323155. Mara hiyo wakati mlimchukulia hiyo simu na mkamtisha kutumia nguvu kwa yule Sharon Nyakio Gakwea. Ni shtaka la kwanza ni kweli, mshtaki wa kwanza ni kweli, si kweli? Kevin Murithi, ni kweli ama si kweli? Moffat Kitonga, Dennis Moseti, Moffat ni kweli ama si kweli? Dennis Moseti ndio ama la? Kupatikana na hatia, hukumu ni kifo. Hukumu ni kifo. Koti iko na jukumu ya kueleza kuwa hiyo sentence iko pale ni ile mzito sana ya kifo. Kwa hivyo washtakiwa wa kwanza na wa pili mtasema tuna mara ya pili ile mashtaka hivyo tena ngine acha nasomeka kwa Kiswahili na Kiingereza. Koti imewakumbusha kuwa mashtaka ni mbele ya koti. Hukumu ni kufungwa kifo. Na rĩu tũkĩingĩre kũrĩa kaunti-inĩ ya Meru kũrĩa ngucanio gatagatĩ ka MCA a Meru na gavana wa Meru Kawira Mwangaza no irathiĩ na mbere kuona atĩ MCA rĩu
nimaiketie ritana kuri thirikari ya bururi gukorwo mathirikari ino ya county ira iratongorio ni Kawira Mwangaza makiuga ati uteti uria ukoretwo kuo ni urahotomia uthii wa na mbere kuri aikari a gukomero makiaria na andiki a mohoro muthenya wa umuthi MCA aya ni mawetete ni mambikite thabari ya kwambia kurogota mawoni kuri a Kenya na irore iria no gukorwo magikinyira mwene wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto niguo agikorwo akihitukithia mendekithia mao. Asubuhi ya leo tumepokea hoja kutoka kwa wananchi ambayo inataka kaunti ya Meru ipeanwe kwa Meru Metropolitan Services. Na tutaenda kwa wananchi kwa sababu gavana yeye ameenda sasa kufanya kazi ya kukusanya signatures, afanyii wananchi kazi tena. Sasa sisi tunataka kuunga ile hoja mkono, sahihi zikusanywe tupelekee rais. Gavana akikusanya sahihi zake na commission maalum kuundwa kukuja kuangalia masuala ya Meru, commission ile Meru Metropolitan Service iweze kuendeleza kazi ya Meru. Gavana na yeye aendeleze maneno ya kukusanya sahihi za kumpeleka nyumbani. Fortunately, the governor decided to take a different route. She decided that the best route to take is to dissolve the county government, of which we are not afraid. If that is what it will take for Meru to be saved, if that is what it will take for the Merians to get the services that they really require, so be it. We are ready to go down that road. But before we go down that road, we are requesting the government through the presidency that today we are in receipt of a petition from members of the public in Meru requesting that let there be a Meru Metropolitan Services or a caretaker body that will take care of the services, or one that will render services to the members of the Meru County. Na sisi hatuna uoga wowote wa kwenda kwa debe. Wananchi ni wale waliotuchagua na watatuchagua tena. Na wanaelewa ya kwamba ni mtu mmoja tu amejitoa, hawezi fanya kazi na mtu yeyote. We want to say and categorically state this, that if and only if the governor is willing to pursue peace, and peace that will come from the bottom of her heart, not saying sorry on cameras and the next day starting a signature or an initiative to collect signatures to dissolve the county without even sitting down with the same people she was telling sorry on the camera. We need people to be genuine to themselves, to God that they pray, and even to the citizenry that elected them. Atukaririkana ati gushairisha ma MCA a Meru na Gavana Kawira Mwangaza tihedisha bireria amuna ni kurakiri na dereti iria erega kuhituka ya kumuhagura akihonokio ni Senate ni uteti ugikoretwo urikuo na riu aikari a Tana River aria makihutitio ni mayoro ya mbura ya mai ma Elnino riu ni makorirwo magithamirio hari icigo iria iri handu iguru ni mubunge wao wa mwena ucio guku akimahe migunda handu haria megukoma magikara. Aikari aya ni maiketie ritana kuri thirikari nene gukorwo magimahe kigina ya gukorwo magiaka nyumba ihinda rĩrĩa Elnino. Jambo, salama. Mimi niko na nyinyi tu. Ya khairi. Hii watu ni watu wa bandi ambaye wametolewa na maji. Na tunaomba serikali hapo mbeleni walitoa 1 billion kujenga manyumba ya waathiriwa ya maji. Tunaomba rais wetu William Ruto atoe hata kama ni bilioni 2 na anzia Tana River County, kwa sababu huku ndio mafuriko mara kwa mara. Na watu mara hii wameamua wao wenyewe, wametoka nje kusema kwamba watakuja kukaa hapa. Kwa hivyo naomba serikali wajengea watu manyumba, wapeane msaada ili hao watu wasettle. Tunashukuru Kenya Red Cross wanajaribu kuleta mahema, wanajaribu kuleta vitu ambavyo vinaweza wasaidia mwanzo. Lakini kama viongozi wa dini sisi tunaomba serikali kuu, kila mara hawa watu wanatoka nje, mafuriko yakisha wanarudi kwa maji. Ombi letu kwa serikali, hii sehemu ambayo serikali imewapatia wajengewe majumba ya permanent. Wakishajengewa majumba ya permanent, ile sehemu ambayo imebaki inaweza kuwa ni sehemu ya mifugo, sehemu ya shamba wanaweza lima.
na rĩu athuri a itura hamwe na ayuthi kuma matura ma Pokot na Samburu rĩu nĩmeranĩire atĩ nĩmegũkorwo magĩikarania na thayũ gũkũ makĩikia rĩtana rĩrũrũ mũno kũrĩ ndũrĩrĩ cia nanja makiuga matigakorwo makĩingĩrĩra thayũ ũyũ. O nĩ thutha wa mũcemanio ũrĩa maratabanirie mwena wa Laikipia ya rũgongo kũrĩa meranĩire kũhĩmbĩria thayũ na gũikaranagia hamwe oro wega. Ningekaribisha alikuwa kaunti ya Samburu na tunaomba hawa wasee wa huko tafadhali waongeleshe watoto kwa sababu wanapokuja sasa kusumbua watu tunaona si mzuri kabisa, kwa sababu sasa ukiangalia mpaka yao Baringo na Samburu imeshafuka kabisa, na sisi tukiwa hapa Laikipia tunaomba kabisa, hatutaki hiyo ushafuko ikuja hapa kwetu. Sisi tukiwa hapa Laikipia jamii sote tumeshikana mkono na hatutaki ule ambaye anakuja kuingilia sisi kati yetu. Sasa amani hapa Laikipia ilikuwa imekuwa kwa muda mrefu sana tangu 2017 mpaka sijapata mambo mengine mbaya mpaka waleo. Sasa tunataka tu just nimesikia tu watu kutoka Samburu County ama ilikuja hapa kufamia wajirani yetu, na hatutaki mambo kama hiyo, kwa sababu hapa Laikipia si kama pande ile tu ni kabila moja huko Samburu County ni wa Samburu pekee na unapigana na Pokot ya Baringo, lakini hapa Laikipia mahali ya kabila yote na sisi tunashikana kama hiyo kabila nyingine yote yenye uko hapa Laikipia tunashikana sana na tunafanya maendeleo hapa Laikipia, na tutaki maendeleo yetu yaharibike. Kwa muda mrefu ile pengo ilikuwa pande hii. Na rĩu tũingĩre kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa timu ya gĩbũrũri ya arĩa marĩ thĩ wa mĩaka 18 ya Junior Stars nĩmambĩkĩte meharĩrĩria mao mbere ya Mbeca Sekafa Anda. Timu ino igathiĩ mwena wa Kisumu mũthenya wa rũciũ kũrĩa mbĩtĩka ici ikambia tarĩki 25 nginya tarĩki 9 mwena wa Kakamega na Kisumu. Nacheza attacking midfield 10 na from my position nasema training imekuwa poa, kuna hiyo bond imeingia tayari, tumeanza kuzoeana the way we play, so coordination iko fit, yani kila kitu iko poa, iko ready. Mood iko positive because the first thing kwa hii team ni prayers first, good first, alafu kuna team building, teamwork, so the mood iko positive, kila mtu ana aspire for greatness. Kwa hii tournament nasema na expect the best because from what is happening now ni everyone ako discipline, unajua team ina win first kwa listen to the coach, na kwa hii team kila mtu anafuata yenye coach anafanya, tuna correct mistakes, so kwa hii tournament tuna expect kwa the best. Our fans kuja kwa wingi, tumeona vile team iko na tuko na high expectation tuenda kuwin, so kuja kwa wingi hata let down. Timu tutachukua, kila Mkenya atakubali, kwa sababu ukiangalia wachezaji ni wengi, bali lakini wachezaji zingine utapata mchezaji mkubwa, bali lakini tumechukua wachezaji wale wanataka kucheza kwa hiyo Sekafa Under 18, so nafikiri tumechukua the best. Sasa hizi hakuna injury, ukiangalia vijana wote wako fit na vijana wote wako ready kucheza hiyo game, that's why ndio tumechukua hawa. So nafikiri vijana wako ready na pia sisi tuko ready, so tuko home. So tuna prepare kushinda kikombe, kwa sababu hatuwezi kuwa home na bado nataka kutolewa mapema, but lakini tunajaribu kupusha vijana tuweze kufanya vizuri. Timu yangu mimi najua vijana tutapush vizuri, ukiangalia tuko na vijana wale wanaweza cheza pia na vijana pia wadogo kuna energy. So nafikiri matarajio yetu makubwa na wa Kenya pia watarajie makubwa pia kwa hii timu, kwa sababu ni timu ndogo na itakuwa timu mpya ya future. So tunatarajia makubwa kwa hii timu.
kama fans wa Kisumu na fans wa Kakamega, hata kama unaweza toka hapa Nairobi kuja uangalie mpira, utaenjoy hata mwenyewe. Hatutaletwa Kenya down mara hii, na free team itakuwa mzuri tu. Nake minister wa mathako gũkũ bũrũri-inĩ Ababu Namamba nĩathiĩte na mbere gũtetera mũbango wa Talanta Hela Initiative gũkũ bũrũri-inĩ, akiuga mũbango ũyũ nĩ wa gũkũria taranda kũrĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Ababu arĩtia ũhoro egũkinyĩtie kũrĩ Senate ĩrĩa ĩkuruhanagia na mathako ma bũrũri. Indeed, we have built, and this is a first in Kenya, we have built a database. I can even make even happier that from the activities going on in schools, we have pipelined or connected all those activities to the Kenya Academy of Sports. After the school ball games in Kakamega, for instance, we invited 2,000 of the best talent from those school games to Kenya's first ever national holiday talent camp. It is from that talent camp that you have seen youngsters now going to play for Kenya in the under-18 Sekafa Championship. A lot of the boys and girls who have been selected for those junior national teams came from that talent camp. Some have even gone to international academies. We have 3 boys right now, Aldrin Kibet, Alvin Kasavuli, Amos Wanjala, at the Nastic Soccer Academy in Spain, Louis Ngavi at the Montverde Academy in Orlando, in Florida, in the US. And so we have a good system of not only identifying them, but also progressing them and exposing them to further growth. Ripoti ĩyo ya mathako kuma kwĩ minister wa mathako Ababu Namamba nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũtirihĩra mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya mũno nĩ ũndũ wa we gũkorwo ũgĩtwara na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mohoro maya ma ũmũthĩ, ngakwendithĩria ũtukũ mwega, ũkorwo ũkĩmenyera na o mũndũ anyite itemi rĩake nĩguo tũthaitĩre mĩoyo, tũtigagĩkorwo tũgĩkuo nĩ kĩiyũro kĩa mĩiyũro ĩno ya mbura ya Elnino. Ngatho cia mwanya kũrĩ arĩa othe metĩkĩra gũtindania na nyerera atĩ mohoro maya maitũ nĩ magũkinya na njĩra ĩbacĩrĩire. Niĩ njĩtĩkaga Wairimu wa Kimani, ũtukũ mwega.